تماشەوانی هێژە ئەم لە مێردینێ ناوچە ستەورێ لە گوندێ عوینانە. ئەم mêvanê dayika mêrem min niha dayika mêrem em ê jiyana wê binerin. Dayika mêrem çi dijî li gund jiyana wê çawa derbas be behsa xweşiyê gund behsa zehmetiyê gund ew ê ji mer bike em ê niha ji dayika mêrem jiyana wê bipirsin. Dayika mêrem merheba ji te re. مرحبا سر çavê me منبرî gişî û bixêr hatin û ser çavar hatin û Xwedê Teala we dibin mihafza xwe xwe û nemanetê Xweda bin û ser çavê mir hatin. Serbî gelek spas. Dayika mêrem niha ez dixwazim tu behsa jiyana xwe bikê tu çi jiyayê jî destpêkê de em temelê te bipirsin tu çend salî ye? Wela ev sala nizanim lê ez mezinim nizanim. Ev salê xwe nizanim wela. Yani şêst û heft wan nacaxim kiriye. Tu çend salî tu li gundê? Vî gundî çend salî dijî gundê Ewîna? Ji berê de li gundim. Mala me li gund bavê me apê me em giş tev de yani ev jî bûka apê xwe ye ez jî bûka apê xwe me tev diyekin. Yani tu li gund ji dayîk bûyê û tu li gund mezin bûyê li gund Vî zewiciyê. gundî ez mezin bûma lê zewcîma lê kar kiriyam lê yani her îş kirî li vî gundî. Jiyana xwe li Ewîna kiriye. Dayika mêrem em niha dixwazin tu behsa jiyana gund bike mesela li gund jiyan çawa ye? Jiyan çawa ye hemam serê ku dibe halî biharî em ê herin çem û bên û avdanê bikin qedûmê bikin û em ê firingiya jêkin îstota jêkin kundira jêkin behcana jêkin îşê gund ev e. Yani û piştî havîn jî xelas dibe di bo wextê mehsera em beniya çêdikin em bastîqê çêdikin em nimsê çêdikin îşê me ev e. û li ma çile jî em bendî heywan em pezin dewarin em xizmeta wan dikin. Te got em derin çem. Li çem mesela hûn aviya datînin avî bexçê datînin. Piştî bexçê diqede rez dest pê dike. Erê. Wekî di çandinî hene mesela bên ceh genim. Wela em tedî lawkê me tedî diçîne diçine mesela bîçer mîçerê em narin em hedeh bixtiyarin evê ku an hewa dî ew jî wela para vê lewabo ket xwarê sal û nîv kê li erdê me axir zarokêm giş Stenbûl hatin vî alî wê alî birin tuxtola sed û çil derzî me lê xist û vê rebûyî ser xwe baş mala Xwedê ve hey bê li mê nemaye ma bes e. Rabbi alemê bêrximê inşallah. û em her dûkin welaha xoca wellah em aciz dibin ha. Kes tune ye ha. Zarokê kurê me pêşeş zarokî henî yek li mal tune her kê li beledkî dixwîne evê kê. û sê hebkê hûr hene û jî mektebê ne. Baş û ev jî xizmeta dewar me were dike wela caneyê ket erdê. Xwedê wan star bike inşallah. Ha wellah. Dayika mêrem em niha dixwazin tu mesela jiyana berê mesela çawa bû rez çê dikir we giş bi karê desta bû em Wela bibêjin. jiyana Berê çi we çi dikir? jiyana berê ev vî zilamê me cot dikir cot. Îja veyî şêx zana cotê reza dikir deh roja diçû cotê reza. Mehkê jî diçû dîsê li çolê hema ew sal herin venegerin zehmet bû. û me paleyî bi desta dikir û me bi dewara gêre dikir. Ema îşê berê wer zehmet bû. Me pez jî dewt keyand. Dewt tedî we nedî Diyê zanim e. me di meşkê dikeyand me dikir rûn û aniha penîra û rihetiye û aniha Xwedê rihetî dayî wellah. Mala Xwedê ava bê Xwedê rihetî dayî lê hekî zehmetî jî heye. Hema em xweşiya berê ji wan da nekil mesela tu dibê me rûn dikila rûnê malê bû dewê yani giş ê me şorik çê dikin me sê çar heywan şerjê dikirin hingî ku heywan pir bûn. Wela xezûrê min zeka pez dida. O hema tu dibê wî her rû venneger bira newabe. Me zehmetî pir dî zehmetî zehmetî ha. Erê belkî me zehmetî de me xweşiya wê jî pir bû. Xweşiyayê hebû. Xweşiya wela me çend zarok wela me qey neh zarok min xwedî kirin. Neh. Xwedê yek çûye yek çûyî domek heşt hebîne ne dike sê keçikin û şeş lawkin. Law jî yek tornê min e lê pênc lawkê min ên. Dayika mêrem te behsa rez kir mesela te got bi hefta diçû rez dajot nav rez. We paşê we rez wê rezî we çawa hiltanî datanî em bibêjin? Êma çawa hiltanî berê çirik bû çirik dar bûn. Ew hev girê dan û îja me bi lepat xist çirikê û dara lê dixist lê dixist lê dixist û heya ku me çirika xwe digert Ji bo şîra wê derkevin ji bo şîrê derkevin. Me werîs li dorê dibir tanî û me textê jî jor datanî ser û îja me bad da bad da bad da ku mûm jiyan dibe mûm. Îja vê taliyê ê hesin derketine. Ê hesin derketine em
ام برحتي اما مراد هنا دبين حبكة عسرين دبهالشقين بدي زمي بيليت كني ما بري خاص بيليت كني بدي زمي بيليت كني رحتي تشيبويا وام برا هندرت شركة دن ومتكودين دكن دمس ايكو باسيقكا ايكو بدمسكا ايكو بنيكا بتشيك مرة بيبكا يعني نهاي شيت كنا وقت بري أي باو شو ولا باري أنا نزا صد وشن حب شكر مجي هاي نزيكا سيسات حب شكر ليس تنبون والله يعني تشي كسيسة بني بني إيه جوزا ودناشيري دك ليس تنبون هون وانا جبو فروتان إيش كن مش بو نا خارني والله بو مالي نا والله بو ميفانا وبو مالي والله. نا فروتن بامتنا نا والله دايكا ميرم نها تبعسا بري كر زحمت يا بري وجو يعني تقو تري بربو زحمت بو نها تشتك نها روجة تشاودر بس والله نها روجي نها كي لما بون زندان بون سال بري هما مدنير كدبو إيفار ند بس بند بإيفار نها بري رحتيها بو بهناكم راد كتن برحتي مسيري غداتاني أنا هكي هنجيكو أم عاجزن وكارتن إشتني أم ميجا أم دبتلن أم عاجز دبن بري خوش بو بري أم خل كدريش ولا من بري بالاي ما دستات شني جارنا عج بالاد ما أم خل بردريش تكير أصدقائك دمام مرات بمن أبوال مثلا تقو يا دمك بري تقو وان روجا هر فنجرن اما جبر كارو ايش وهنجي وزحمتي دي تاوركو اما بير خوشيا ويجي هبو مثلا بيجن خوارن دات خوارن زاني زحمتي تشاويا زحمتي أنا هكي ويتشاغي زحمتي فربو حياة بي بس لأن هاجي دلنا رحتيها يا ها براستيا خدي كسي دلنا دل خوش تنيا زحمتين ها هيا ويتشاغي زحمتيها بو أن هاجي دلنا خوشيها يا إجا الشكر يا ربي باشا ما لا خدي يا بابي باشا مثلا بفيجن ويدمي تلفزيون تنبو مرات تشاق ندبس ويدمي جي نخوشي هبو اما تلفزيون تنبو كي اج راديو تتشاق ببيستا نبيستا جنتيام هبو جنتيامي إجا بلكي الشيخ زانة تدي تمامي عرضي مال فيرين دقوتن دافراستي ما لاحي الشيخ مس جمار دقوتن أنا ما تحرك عندنا إيسال دي سال أو كيم در جودكو بيشاردكا أمدهاتن دافي في سرتي الشيخ أمدهات الفيركو دقي تلفزيون تنبون وجنتيام جي مجيار بكرياني بودقو ورعانيكم دقو عوينا بيوك باجير لا دقو تودن دقو دنجي تلفزيوناتي راديواتي تشمشتاتي ايرو تلكيجا مالي دنيري سيشار حتى دنا تلكت بايفي فاريت لي دنيري منير ابجي تشتكي خوشها ابجي تشتكي خوشها ده الربيع عالمي خوشيد نافا ملتيخا وخدير حتى نافا ملتيخا ده باش دادي مالتا و به گلک سپاسیاتت که تا بحث جیان اخو که تا بحث کاری گند که گلکی ساق بی مالتا صار مرة بصر سري مرة ساق بي وخدي تعالى ودبن محافظة خوخا خدي دلكي خوش بما تبدا آمين خدي الصلح كيدنا بينا في ديني محمد خا هر كس يروج خوش ببينا آمين آمين هر كس شافر زنبا خدي تعالى اتفاق كيف دنياي دا وما قشا تبدا بحاضر جدا آمين آمين